Dobili ste predlog za izmjenu i dopune predloga dnevnog reda koji je podnela odbornica Angelina Jokić, odbornička grupa Kreni promeni, da se dnevni red dopuni tačkom predlog zaključka Skupštine grada Beograda o inicijativi za pokretanje postupka zaštite kompleksa Beogradskog sajma. Izvolite. Poštovani građani, poštovani odbornici i odbornice, želela bih da danas ovde raspravljamo o slučaju Beogradskog sajma jer je direktno ugrožen širenjem Beograda na vodi koje je planirano. Beogradski sajam, svi smo tamo sigurno doživjeli neke lepe trenutke i ja bih svaki put kao dete kada sam odlazila tamo vraćala se sa slikom kupole hale 1 u glavi i ona bi mi se tako vrtela danima u glavi. I možda je to jedan razlog zašto sam ja na kraju i postala arhitekta. Mi ovde zahtevamo se donese taj zaključak zato što 2009. godine sajam kao kompleks je i bio zaštićen, međutim ta zaštita je poništena jednom protivzakonitom odlukom koju je i potpisao Ivica Dačić. I smatramo da je krajnje vreme da se ta nepravda ispravi. Mi smo pokrenuli čak i peticiju koju su potpisali 35.000 građana i koji zahtevaju da se kompleks sajma zaštiti. Pa vi vidite da li ćete ignorisati mišljenje svojih građana u tolikom broju. Jer kompleks sajma to nije samo neki izložbeni prostor. To je simbol vremena kada se gradilo hrabro i to je simbol, i to je svedočanstvo da su naši stručnjaci u to vreme bili ispred svoga vremena. Jer zamislite tih 50. godina da su oni hrabro rešili da naprave nešto što niko na svetu nije napravio. A to je jednu veliku halu bez nosećih stubova unutra koja je u obliku ljuske od jajeta i koja je tanka samo 9 cm. I to je hala 2. A hala 3 je isto tako tanka i nekom inženjerskom magijom izgleda kao da lebdi u prostoru. I u to vreme bila je prava svetska senzacija jer su dolazili razni arhitekti i građevinski inženjeri iz celog sveta da gledaju kako tako nešto lepo i elegantno može samo da se održava, da stoji čvrsto, a da izgleda kao da lebdi. I hale 2 i 3 su u vreme svoje izgradnje bile najveće ljuske, to jest ljuske sa najvećim rasponom na svetu u tom konstruktivnom sistemu. A naši inženjeri, oni su ostavili svoju zaostavštinu ovde. I gradeći Beogradski sajam osmislili su na desetine patenata na osnovu kojih je posle izgrađen Novi Beograd i sve ostalo modernistička naselja u bivšoj Jugoslaviji. A da ne spominjem da je podizanjem kupole hale 1, koja je bila napravljena uz nekoliko delova i onda kao neka slagalica sklapana na licu mesta, je se steklo zdanje na osnovu koga se posle podigla i kupola hrama Svetoga Save. I mi sada želimo da srušimo zaostavštinu ovih inženjera i sve njihove inovacije. A kakve inovacije nama donosi Beograd na vodi? Moja omiljena inovacija Beograda na vodi je to što je luksuzno stanovanje proglašeno javnim interesom, jer je to ono što je Beogradu očigledno najpotrebnije. Još luksuznih kvadrata, koji by the way jako brzo propadaju na Beogradu na vodi. I zato samo bih htjela kažem da i stručna javnost se protivi rušenju i zahteva zaštitu i to je jasno rekla kroz deklaraciju o sudbini Beogradskog sajma i Generalštaba i ja bih vama dostavila sada tu deklaraciju da je pročitate. Može. Jer možda da shvatite koliko je sajam. Može, hvala vam. Hvala. Mogu samo da vas ispravim. Nije Ivica Dačić doneo odluku o tome, ne. Ajde, pored vaše nadobudnosti da vas naučim nekim stvarima. Prihvatite. Ja prihvatam da učim od ljudi koji ne znaju. Da neke stvari koje ne znaju. Odluke vlade potpisuje predsjedavajući. Da li predsjednik vlade, neki od potpredsjednika vlade, ko je predsjedavao tom sednicom, oni potpisuju odluke. Znači, nije Ivica Dačić doneo odluku o tome, nego Vlada Republike Srbije. Kao što ni ja nisam doneo ni jednu odluku Skupštine grada Beograda, a sve sam ih potpisao kao predsjednik Skupštine. Tako da znate, pod broj 1. A pod broj 2, sa stručne strane možemo da raspravljamo o tome, ali opet vam kažem, nadležnost nije ovaj parlament, kao što ni hala 1 nije predmet
nikakvog rušenja, devastacije, niti bilo čega. Hala 1 ostaje kao kulturno-istorijski spomenik pod zaštitom države i u okviru budućeg kompleksa koji se bude radio. Ali okej. Hajde da se izjasnimo. Ko je za to da dnevni red dopuni tačkom predlog zaključka Skupštine grada Beograda o inicijativi za pokretanje postupka zaštite kompleksa Beogradskog sajma? Molim neka digne ruku. (29) odbornika glasalo je za. Ko je protiv? Niko. Uzdržan? Niko. Konstatujem da ovaj predlog nije dobio neophodnu većinu.